Ovakvi događaji uvek su povod za preispitivanje zakonskih odredaba o držanju i nošenju oružja. Udruženja za oružje godinama upozoravaju da je dozvolu za držanje i nošenje oružja kod nas lako dobiti. Već nekoliko puta je najavljivano da će se zakon menjati kako bi se pooštrili kriterijumi za izdavanje dozvola za oružje. Građani iz Srbije posjeduju 1.100.000 komada oružja. Dozvolu da ga nosi i koristi ima 1.500 ljudi. Za izdavanje oružnog lista dovoljna je obuka za rukovanje oružjem i potvrda da osoba nije krivično gonjena, ali ne i da je psihički stabilna. Pre 7-8 godina kad je bio ono masovno ubistvo u Jabukovcu, na jednoj televizijskoj emisiji sam rekao da je potrebno da se uvede lekarski pregled, da lekar ako ustanovi da čovjek koji je došao na pregled ili na neki način nije pogodan za nošenje i za posjedovanje oružja, da to prijavi nadležnom organu za unutrašnje poslove, da mu se oduzme oružje kao preventivna mera. Dozvola za nošenje oružja produžava se na svakih 5 godina. Sa druge strane, dozvola za držanje oružja je trajna i retko se oduzima. Težimo da se usvoji obavezno lekarsko uverenje i prilikom podnošenja zahteva, kao i da oročimo eventualno da u određenim periodima, sad vidjet ćemo u kojim, da li 3 godine, 5 godina ili čak i kraće, to ćemo vidjeti, da lica koje već posjeduju oružje budu podvrgnuta lekarskom pregledu. Psiholozi su rigorozniji, pa kažu da se lekarski pregledi moraju obavljati svakih godinu dana, a kod mlađih ljudi i na 6 meseci. Da je potrebno menjati pravila i procedure, smatra i premijer. Možda je ovo i potreba da se malo više obrati pažnja i na neke druge stvari u društvu, a ne samo na policijski rad, kao što je, na primjer, redovni pregledi koji treba da postoje za one koji se bave ovim svim poslom, pitanja izdavanja dozvola za držanje i nošenje oružja i tako dalje. Posjedovanje i korišćenje oružja definisano je zakonom iz 1992. godine.